إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga uripno Allah subhanahu wa ta'ala, ayap man na kebergantan sa bandingan nagyang kutuwo mawdu bab ma jaa fi nusrah, makna usayan sa gyang kutuwa an-nusrah. Ito na gyang kutuwa an-nusrah aya petero na an-nusrah na ginan so kapamulungi ko kiya pangatawan. Ibarato gyang kutuwa pangatawan na ku ano na gyang kutuwa ini katauron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kana na an-nusrah kapamulungi ko kaya pangatawan na dua susun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paganero na susunan yan na so kapamulungi ko pangatawan sa ayay pemulungon na lagi din mambua kapangatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana igira asutawa kaya tawan na pemulungon na pangatao mambu o di na ayaw kita kapumulungi ron na pangatawan so miyang ataw ron ka anyan makuha anyan mapakada yung uto ini pangataw niyan o di na salakaw sana kapao kita yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na giyan ka na isidanan kapumulungi ko kaya katawan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na diyanan kapakay sa iku agama Islam mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyanan kapakaya kapamulong sa iku agama Islam mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya diyan ko to kapangatao na aya kapakain na sabab sa diyan ko to na kipinakoton sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na upang makapamulungi nga agian ko to kaya katawan sa lagi diyan kapangatao na makapanggalabag mambuso pumulungon sa kapangatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala adna kapanakotoron sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala na kadusta ano to mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan paganaya kapumulungi sa agian ko to kaya katawan. Ikadua, mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na giyang ko to kapamulungi o kaya tauan sa gulalan sa kapanawar o di na kapamateron sa ayat o di na mga padabulong pipakay o agama Islam mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na isinanan kapamulong kapanawar sa gulalan sa mga ayat sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala mga ayat Allah, mga ayat sa Quran, o di na mga zikr, mapapadalam ko hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam, o di na mga padsa na bulong, mga rip na Allah, na ginan na piperwanan o agama Islam, mga rip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mga karina, sagyang karina inaloy tanong, nagyang kaya mga hadith, mga rip Allah subhanahu wa ta'ala. So, paganeron, nagyang ko tigtanong, so kapamulungi ko kaya katawan sa ayaw kita kapamulungi ron nang gulalan mo sa kapangatao o di na kapangatao ko tao miyang atao ron na di kapakay na aya karinaw na hadithon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na miya katitayang ko Jabir radiyallahu anhu mata na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iniisi unagyang ko tuha an-nusrah yung ko an-nusrah na gida na tigtano so kapamulungi sa gyang utuwa piangatawan sa ayaw kita kapamulungi ron na kapangatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na aya pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kiniisi anon sa gyang kutuwa isinutuwa kapamulong
na pitiru yan na hiya min amal syaitan. Gitu atigian na pedisa galbuk o syaitan ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. Ay makna niyan na piya ka haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabituan yan sa galbuk o syaitan. Nalangwan o galbuk o syaitan na marata ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat mana karina sa upama ka ayaw kita ka pumulungi sa giyang kutuwa kaya katawan na kapanawar kapamatero sa ayat sa Quran udi na mga zikr udi na mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapagay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na giyang ka iya hadith miyakatitiyang ko kata da pitero yan iniisi yang kun pitero yang ko Ibn al-Musayyib tigyan na adna tigyan na mama kaya katawan au yu'khad an imraati maana kaya katawan kanyan na dinyan kebubayan so karomanian di na keawat si ko karomanian mahurip Allah subhanahu wa ta'ala inwatigu kata da si ko Ibn Musayyib ayuhalla anhu au yunasyar. Inwati yang berpemulungi sa penawaran. Udi na pematian sa ayat sa Quran. Udi na mga zikr sa iku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ku inu nagyang kutua kaya kata iron. Na ayat piteru u Ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib. So Sa'id ibn Musayyib. Piteru yan na la ba'sa bih. Dati yan na maratasan. Innama yuriduna bihi al-islah. Kaya giyang kutuwa ka pumulong iro, sanggup dalam sa sinutuwa ka panawar, ka pumatero sa ayat sa Quran, udi na mga zikr, ang mga padalam ko hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam, udi na salakaw sa nabulong, apakangay ko na, kanaba piya ka haram, huwag Islam, na aya mahisingan ni daw sa giyang utagal bagiran na al-islah, giyang utama piya. Fa amma ma yanfa' Tigu Ibn Musayyab suatigian so pakanggaya guna falam yunha anhu nakana batigian isasapar ma'urif Allahu subhanahu wa ta'ala gina na ma'urif Allahu subhanahu wa ta'ala gugula sa giyang gana na kapumulungi ko kaya katawan ma'urif Allahu subhanahu wa ta'ala igirakuan na pagkaadanan si iku mga padataw ma'urif Allah na kailangan na makinaliran hagyang ko tuwa dapat ay pumulungon hapya kayo Islam ako gyang ko tuwa kapamulong dapat wa Islam ka aniran ka pupenanggila ay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala si tanupandagi sa diyan ka kapanan ko sarako assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh